Amakuru. Murakoze. 99,000 plus 1 equals 2. 99,001. Plus 1? Yeah. 1 million? No, I'm joking. Oh no, plus 1. Wait, wait. 99,000 plus 1 equals 2. Ashaka ko unsomera hano. Have a nice imbeba. Vuga cyane. Have nice imbeba. Soma neza. Have nice imbeba. Right. Zisero hejuru. Yeah. Have nice imbeba. Igisubizo ni have nice imbeba. 99,000 kongeraho rimwe ni kangahe? 99,000 ibihumbi ijana. 99,000 kongeraho rimwe ni kangahe? 99,000 99,000 kongeraho rimwe. ibihumbi 99,000. Yes. Ibihumbi ijana. Igisubizo ni 99,001. Kongera kandi tu. Hello, welcome kuri Akari Nation. Ndabasuje mwese abakunzi bacu aho muherereye. Nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Uyu munsi rero ndashaka ko tujyana muri Zaria Court, hanyuma tukareba igitaramo cya Urban Boys kiri kuberayo, tukareba abantu bamaze kuhagera, tukabaza bamwe mu bakunzi babo amakuru cyangwa se icyo bazi kuri Urban Boys, kugira ngo twongere twibukiranye ibihe bya kera, indirimbo za kera za Urban Boys nk'uko bahoze babidukorera. Nizere ko utaza gucikwa, njyewe ndi Karere nkunda u Rwanda. Nizere ko turi kumwe. Hello. Hi. Yeah, ikaze kuri Akari Nation. Thank you. Turi kumwe nande? Ndi kumwe na Kevin. Kevin, umeze neza se? Meze neza. Ngusanze hano ari kubera igitaramo cya Urban Boys. Yeah, I think uri umufana wabo, umukunzi wabo. Urban Boys igizwe n'abasore batatu. Ninde nande? Igizwe na Niso, Ambo na Sara. Yego. So nashaka kubaza ni muhe mwihariko uzi kuri Urban Boys utandukanyeho n'abandi bahanzi? Mwihariko mbaziho ni abahanga, bagira indirimbo nziza kandi ziri hit. Yego. So nashaka kubaza akandi kantu kamwe Urban Boys. Yego. Ndakwereka video, ndakwereka ifoto igaragara muri video y'indirimbo zabo, noneho wowe urambwira izina ry'indirimbo. Ready? Uragerageza nibikunanira tu. Nta kibazo. Ntabwo wayimbwira nza Ntabwo wizeye? Ntabwo niyizeye. Indirimbo ya mbere ni Call me every day. Nabikoze? Oya. Kubita. Ni kubita. Okay, reka tujye turebe indi. Wankopejeze. Nayo irakunaniye. Kanga ukopeze, reba kuri aya mashusho ari inyuma. Ndagikora nimba muri concert. Iyi ngiyi yitwa Rihanna, nandi kukwereka ifoto ya Rihanna kugira ngo turebe ko ubigerageza. So ndashaka kubaza akabazo kamwe katajyanye na Urban Boys. Twebwe dutuye i Kigali batwita abanyakigali. Abatuye i Musanze babita abanyamusanze. Abatuye Nyaruguru babita gute? Abatuye Nyaruguru. I Kigali ni Abanyakigali, Abanyabutare. So noneho turi kubaza Abanyaruguru. Abanyaruguru. Sure. Abanyaruguru, sibyo? Okay, Abinyanza. Abanyenyanza. Abo muri Nyaruguru. Abanyaruguru.
aba mu majyepfo basi. Oya. Igisubizo ni abanyenyaruguru. Ariko nabikoze bwa mbere. Abanyenyaruguru? Sure, du playing a video. Yeah. Akabazo ka nyuma. Nakajyanye n'imibare. 99 wasubiza vuba vuba. 99 kongeraho rimwe ni kangahe? 99. 99 kongeraho rimwe ni kangahe? 99. 99. Kongeraho rimwe. 99. Yes. 100. Igisubizo ni 99 na rimwe. Kongera kandi ndatsinzwe ndagiye. Thank you so much. Hi. Hi. Amakuru. Neza. Biravugana na Karire nkunda u Rwanda, wowe witwa nde? Ndagijimana Valence. Ndagijimana Valence. Ndagijimana Valence. Uzi witwa Ndahiro Valence papi? Ndamuzi. Avuga ngo iki? Nicyo muzi? Yari Ndahiro Valence papi. Ndamuzi yere ni umunyamakuru wa BTN. Yeah. Ndamuzi. So Valence, nashaka kubaza, waje gusupportinga Urban Boys, waje kwihera ijisho kuri uyu munsi? Yego. Okay, Urban Boys wazi iki? Urban Boys ikintu mbazeho nyine. Urban Boys first of all ni itsinda rigizwe na Safi Madiba, Hambo Jizo na Nizo Kabos, I think. Yeah. Okay, Urban Boys rero kuba waje uyu munsi kwihera ijisho ibikorwa byabo no kwibutsa ibihe byabo byashize, nashaka kukubaza hari umwihariko ubaziho batandukaniyeho n'abandi bahanzi? So umwihariko wa mbere abahanzi nyine bakanyujijeho nyine baduhaye imiziki mu myaka yatambutse. Yego. Ikindi ryari itsinda nyine. I think nk'ibyo by'ingenzi navuga kuri njyewe. Ibyo ngibyo birabaye. Noneho rero hano turi ni mu Rwanda, turi Abanyarwanda. Iyo utuye i Kigali bakwita Umunyakigali. Waba utuye i Nyanza bakakwita Umunyenyanza. Waba utuye muri Nyaruguru? Uri Umunyenyaruguru. Umunyenyaruguru. Umunyenyaruguru cyangwa Umunyaruguru? Wapi. Banza fata umunye ngero Nyaruguru. Nkuko twavuze i Nyanza tuvuga Umunyenyanza. Very smart cyane. So rero nashaka kubaza nanone akandi kantu kuri Urban Boys. Wambwira indirimbo 5 za mbere wemera kabisa zabigukoreza Urban Boys? 5. Harimo Kerere. Harimo Kubita. Yego. Harimo mwaririmba Mimi nawe Pepa Kidore. 3. Mama. 4. Natiraidai. Congratulations. Noneho ikibazo kindi ushaka kubaza, ndajya nkwereka ifoto igaragara mu mashusho y'imwe mu ndirimbo za Urban Boys. Noneho wowe urambwira indirimbo iyo shusho igaragaramo. Indirimbo ya mbere ni iyi. Kubita. Reba neza. Kerere. Ni Kubita. Wabivuze ariko ntabwo wabisiba. Noneho indi nshaka kwereka ni iyi. Uragiye we. Biranze? Biranze. Mbwira igisubizo? Indirimbo ni yawe. Yawe. Yego.
We ready turebe indi? Yagiye. Igisubizo umwanzuro. Turebe indi. Uyu ni mama. Abikoze. Turebe iya nyuma. Kelele. Tayari. Okay, wagerageje nabishimira. Thank you. Hanyuma reka nkubaze akandi kantu. Ndashaka kubaza ukunda imibare? Imibare nkundi y'amafaranga ariko idi yo iragoye. Idi iragoye imibare ni isomo rikomeye nkuko nyine abadeve bavuga ko nyine nagerageza. Wagerageza. Umubare ibihumbi 99 kongeraho rimwe. Ubwo byaba ari 99 na rimwe. Yabikoze. None se ubaye waravutse mu myaka 10 ishize, uyu munsi waba ufite imyaka ingahe? Pardon, mbere nashaka kubaza ufite imyaka ingahe? Ubu mfite 20. Ufite 20. Ubaye waravutse mu myaka 10 ishize, ubu waba ufite imyaka ingahe? Mbaye naravutse imyaka 10 ishize, uyu munsi waba ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 10. Ubaye waravutse ejo se? Mfite ubwo ni umunsi umwe. You're so smart. So, ikibazo cya nyuma. Nihe galaxy tubarizwa muri Milky Way Galaxy. Oh my god, wowe ibintu byose warabyize. Nize geography muri second. Umuntu nagabaho dufite kumukipinga mu bundi buryo. Ndaza kugushakira abandi bantu, abayobozi bakwiteho. Bakwiteho. Urakoze, mbaye gushimiye. Ikibazo cya nyuma Valence, ubundi nkakwihorera tugakomeza izindi gahunda. Ashaka ko unsomera hano. Have a nice imbeba. Vuga cyane. Have nice imbeba. Soma neza. Have nice imbeba. Man. Zisero hejuru. Yeah. Have nice imbeba. Igisubizo ni have nice imbeba. Ariko wavanze Icyongereza n'Ikinyarwanda. Interuro yose iri mu Kinyarwanda. Wize ibintu byose wibagirwa kwiga Ikinyarwanda. Nagushimira cyane Valence. Murakoze. Thank you. Amakuru? Murakoze. 99,000 plus 1 equals 2. 99,001 plus 1? Yeah. 1 million? No, I'm joking. Oh no, plus 1. Wait, Wait. 99,000 plus 1 equals 2? 99,000. Oh, 10,000. No. 100,000. No. Sure? Yeah, wait. 9. I'm embarrassing myself. Hello, pretty girls. Hi. How are you? I'm good. I'm good. Your name? Amelia. Mira. Where are you from? Eritrea. I'm from Eritrea too. Are you sisters? Cousins. Cousins. You're so pretty. Oh my Thank God. you. So, guys, do you know anything about urban boys? I know a little bit. Yeah, same. Tell us. I know some of their songs. I don't know a lot of them, but I've heard them. They're pretty good. Yeah, same. Our helper, he puts the songs on when we're in the car. And tell me 3 songs of urban boys you know. I don't think I can say the name, but like I kind of know them. Yeah, same. I don't know the names. I've heard the songs, but I don't think I know like
like the song name or like how it goes. Okay, any word you know in Kinyarwanda? Amakuru. Marakoze. Are you good in mathematics? Kind of. Same, kind of. 1,000 plus 1 equals 2? 99,001. Plus 1? Yeah. 1 million? No, I'm joking. Oh no, plus 1. Wait, wait. 99,000 plus 1 equals 2? 99,000. Oh, 10,000. No. 100,000. No. Sure? Yeah, wait. 9. I'm embarrassing myself. 99,000 plus 1 equals 2? 99,001. New? 99,001. Okay, thank you guys. You're welcome.